जय मसी प्रेज द लर्ड बासागिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे आफोद बर'आव जायखौ सोदोबजों आफोद होननानै बुङो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जेरावहाय मांखरनिफ्राय ख्रिस्टियान मांखरनिफ्राय साथाम बेक्तिया गोमादों That means मोदोमा थैनाय मोदोम सह'आ गोमानानै थादों जाय बेक्तिफोर फबजाबायमोन थैनानै थांबाय 2020 आव फबजानाय 2022 आव फबजानाय 2023 आव फबजानाय बेबायदि साथाम बेक्तिया मांखरसालिनिफ्राय गोमाबाय मा जाखो सोर लांखो गोमानानै थादों अनजाग्रा प्रियफोर yes दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों जेराव गोबां आफोद जाथाय होननानै बुंनो नांगोन सोमोनांथाव जाथाय हयथ' गोबाङा नुखाबायबो जानो हागौ आरो हयथ' गोबाङा नुवाखैबो जानो हागौ जायफोरा रादाबफोर नायबाय थायो बिथांमोना मोननोबो हागौ नाथाय मोनाखैब्ला दिनै नोंथांमोन लानानै फैदों दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन भिडिअनि जोबनाय फारसे आङो डिटेल्सै बुंहैगोन बे जाथाया बहा जादोंमोन बोरै जानो मोनखो माब्ला जाखो बबे जायगायाव जादोंमोन बबे मण्डलिनि मांखरमोन बबे मण्डलिनि मानसिफोरमोन थैग्राफोरा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो डिटेल्सै हैगोन दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो जेन गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथिनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोननो खावलायनो हास्थायबाय जे दिनैसो जुदि सोरबा गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे सानोब्ला भिडिअखौ गुबुनाबो मोनथिथों होननानै शेयार खालामगोन देब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ लानानै फैबाय नोंथांमोना नायग्रोदो ওদালগুৰিত নাভূত নাচৰুত ঘটনা কবৰস্থানৰ পৰা চুৰি হ'ল নৰকংকালৰ অৱশিষ্ট ভৈৰৱকুণ্ডৰ আংৰাজুলিত সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য চোৰে খান্দি নিলে এগৰাকী মহিলা দুজন পুৰুষৰ কংকাল সোণৰ নাৰ্জাৰী থানিজা ৰাভা হাবাচী বসুমতাৰীৰ কংকালৰ অৱশিষ্ট চুৰি কিয় নৰকংকাল চুৰি হ'ল সেই লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ ঘোৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ কোনোবাই এই কাণ্ড কৰাৰ সন্দেহ ওদালগুৰিৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ আংৰাজুলিৰ এই ঘটনাই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে এই ঘটনাক লৈ সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ সৃষ্টি হৈছে ৩ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা ৩জনকৈ লোকৰ কংকাল চুৰি কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আংৰাজুলি বেপ্টিষ্ট গীৰ্জাৰ কবৰস্থানৰ পৰা নৰকংকালৰ অৱশিষ্ট চুৰি কৰা কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইখনেই সেই কবৰস্থান চাওক কেনেদৰে দুৰ্বৃত্তই নিশা এই কবৰস্থানৰ পৰা খান্দি লৈ গ'ল কংকালৰ অৱশিষ্ট কিন্তু কোনে কিয় কবৰ খান্দি কবৰৰ কংকাল চুৰি কৰি লৈ গ'ল সেই লৈ গভীৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশৰ মতে অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিণতিতে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে তিনিটা ডেড বডিখন উঠাই পেলাই কোনে নিছেটো আমি গম নাপাওঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ডেড বডি খালী আছে আৰু তিনিটা জায়গা আৰু জীৱনত এনেকুৱা ঘটনা ঘটি যোৱা দেখা পোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পালোঁ আৰু এইখিনি আৰু কোনে আমাৰ এইটো ভূটান সীমান্ত সীমা কিন্তু কোনে নিছে কোনে কি কৰিছে এইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা যোৱা নাই যিয়ে এই ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰক্ষীক উচিত চোৰক কৰায়ত্তৰ দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে চৰকাৰে এতিয়া এইবিলাক ইনভিটেশ্যন কৰি আছে নেকি সেইদিনাখন অলপ মানে চাই চিন্তি গিলে সিহঁতে চৰকাৰৰ মানুহবিলাক সিহঁতে জানে এতিয়া কেনেকুৱা বিচাৰ কৰে কি কৰে এতিয়াতো আমিতো শান্তিভাৱে এইবিলাক হ'ব নালাগিছিল এইবিলাক আমি বিচাৰ কৰোঁ আৰু নেক্সট বাৰ এনেকুৱা হ'ব নালাগে চৰকাৰ থাকোঁতে এইখিনি আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা গুণজিৎ দাস DY365 কোনদিনা সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো আমি গম পোৱাৰ আগত মানে 10 দিনমান আগত হৈছে আৰু ঘটনাটো মানে আমি গমেই পোৱা নাছিল মানে যিদিনা দেখা পাইছোঁ সেইদিনা মানে 10 দিনমান আগতে মানে কামটো কৰা হৈছে আৰু এনেকৈ মানে দাবত আৰু কাৰ ইয়াৰ মৃতদেহ উঠাই লৈ যোৱা বুলি হাবাচীটো মাইকী মানুহ হয় হাবাচী বসুমতাৰী আৰু সোণাৰ নাৰ্জাৰী আৰু ৰাভা তিনিটা কিহৰ কাৰণে কোনে নিয়া বুলি সন্দেহ কৰিছে আপোনালোকে আমি সন্দেহ কৰাটো ভূটানৰ লামাকেইটাকে মানে সিহঁতে মানে মৰাৰ এইটো মাথা আৰু ভৰিৰ হাত দি এইবিলাক ইউজ কৰে বুলি কোৱা শুনিছোঁ
মানে দাৱত সিহঁতক কৰিছে আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকে আৰক্ষীক জনাইছে হয় জনাইছোঁ আৰক্ষী আহিছে আহিছে SP ছাৰ আহিছে আৰু IC ছাৰবিলাক আহিছে ভূটান পুলিচ আহিছে ভূটান পুলিচৰ ডাঙৰ মানুহে আহিছে এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে মানে ভূটানৰ যিসকল লোক ইয়াতে কোনো ধৰণৰ যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা নকৰাকৈ তেওঁলোক আহে অসমলৈ বা ইণ্ডিয়ালৈ গতিকে সেইসকল লোকক ইয়াতে অহাটো আপোনালোকে মানা কৰিব বিচাৰে নেকি মানাটো কৰিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ মানা কৰিলে আমাৰ বিজনেছবিলাকো ভাল নহয় ইয়াৰ কাৰণে মানে অহাটো ঠিকেই আছে কিন্তু সেইটোৱে আৰু আমি যিটো এইটো ব্যৱস্থা আনিটো মানে একদম যেতিয়া মৰে তেতিয়া আমি খুব সন্মানত মানে ৰখা হয় সন্মান কৰি ৰখা হয় আৰু সেইটো মানে এই যিটো হাৰ্ডি এইবিলাক চুৰ কৰি নিয়াটো মানে একদম দুখৰ কথা আৰু সেইটোৱে হয় এয়া হৈছে হাবাচী বসুমতাৰীৰ 2023 চনত মৃত্যু হোৱা এগৰাকী লোকৰ কবৰস্থান আছিলে আৰু 2023 চনত অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা এগৰাকী লোকৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহো ইয়াৰ পৰা খান্দি উলিয়াই লৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভূটানৰ যিসকল লামা সেই লামাসকলে ভৰিৰ হাৰ্ডি আৰু যি চিহ্ন মুণ্ডৰ তেওঁলোকে পূজা কৰে গতিকে তেওঁলোককে সন্দেহ কৰিছে কিয়নো প্ৰায় ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নহয় ভূটান দেশখন ইয়াৰ লগতে লাগি আছে আৰু ভূটানৰ পৰাই তেওঁলোক আহি ইয়াতে এই ধৰণে মৃতদেহ উঠাই নিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে এইসকল ৰাইজে গতিকে এয়া হৈছে সোণাৰ নাৰ্জাৰী 2020 চনত মৃত্যু হোৱা এগৰাকী লোকৰ কবৰস্থান আছিলে আৰু সেইফালে আছে থানিজা ৰাভা 2022 বৰ্ষত তেওঁ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই 3গৰাকী লোকৰ ইয়াৰ পৰা কবৰস্থানৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিসকল কংকাল সেই কংকালসমূহ উঠাই লৈ গৈছে ভূটানৰ লামাসকলে সন্দেহ কৰা অনুসৰি আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে ইয়াতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আপোনালোকে কেতিয়া গম পাইছে এই ঘটনাটো গম পোৱাৰ পিছত মানে আমাৰ গাঁৱৰ বিয়া আছিলোঁ এইটো 26-27 আছিলে তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক চব বিজি আছিলোঁ সেইটো টাইমতে কাম কৰিছে কিজান এনেকুৱা সন্দেহ আছে আমি তাৰপিছতে আমি গম পালোঁ ইয়াতে চাফাই কৰি আছিলে তেতিয়াহে মোৰ দাদাই দেখা পাইছে এইফালে মাটিবিলাক খন্দা নিচিনা দেখা পাইছে আহি কিনি চাইছিলোঁ পূৰা খন্দিখিনি লৈ গৈছে আৰু এতিয়া লামাসকলকে সন্দেহ কৰে আপোনালোকে লামা মানে সিহঁতৰ কিবা এটা পূজা হ'ব বুলি ডাঙৰ পূজা হ'ব বুলি শুনি পাইছোঁ ইয়াতেও লগা এনেকৈ মানুহৰ কিবা হাৰ্ডিবিলাক লাগে বুলি শুনি পাইছোঁ আৰু এনেকৈ তন্ত্ৰ পূজা কি যাদু কিবা কিবি কৰাই নহয় সিহঁতৰো অলপ সন্দেহ আছে আৰু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে নিয়া বুলি এনেকুৱাও এইটো কামতো কাম আহে বুলি ভুটীয়াসকলে এই কথাটো বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে মানে এইবিলাকতো আমি শুনি পাইছোঁ এনেকৈ কামত লাগে বুলি সেইটোৱে সন্দেহ আছোঁ আৰু হয় এইসকল লোক ইয়াৰে আংৰাজুলি গাঁৱৰ হয় আৰু আংৰাজুলি গাঁৱৰে এইখন হৈছে কবৰস্থান আৰু থানিজা ৰাভা সোণাৰ নাৰ্জাৰী আৰু হাবাচী বসুমতাৰী এই 3গৰাকী লোকৰ কবৰস্থান খান্দি ইতিমধ্যেই ভূটানৰ যিসকল লামা তেওঁলোকে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বা বিভিন্ন তেওঁলোকে যি কাম কৰে তেওঁলোকে পূজা কৰে साफ्रोमबो बे भिडिअखौ नुनो मोनबाय हयथ' नुनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफ्रानो सोमोनांदों जे बेबायदिबो जाथाय जायो नामा होननानै नंगौ प्रियफोर बेबायदिनो थारैनो जाथाय जामारदों बे जाथाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जि भेरेकुन्ड होननाय मोनसे ओनसोल दङ भुटान आरो अरुणाचलजों नांजाबनाय बेयाव मोनसे मण्डली दङ आंग्राजुलि होननाय मोनसे ख्रिस्टियान मण्डली गिर्जा दङ बेयावहाय बे जाथाया जादों yes अनजाग्रा प्रियफोर उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरेकुन्ड ओनसोलनि आंग्राजुलि होननाय मोनसे जि कबरस्थान दङमोन मांखरसालि होननानै जायखौ जोङो बुङो जेरावहाय थैयोब्ला जों साफ्रोमबो बै मांखरसालियाव सहैयो बैयावबो बेबायदिनो सुबुंफोर दङमोन जेरावहाय बिसोरनि मोदोमा खर' बेगेंफोरा गोमानानै थाजोब्बाय आरो नोंथांमोना रादाबाव थोंजोङै नुनो मोन्दों जे इन्टारभिउ लादों सोंदों जे बे मा जाखो होननानै आरो गोबां बेक्तिफोरा बुंदों गोसोनि साननायखौ जे बे गोमानायनि जाहोनफ्रा जे जानो हागौ भुटान हादोरनि जि बुद्धिस्ट सुबुंफोर दङ मंफोर दङ बिथांमोना लाना थांदों होननानै मानोना माखासे दिननि उनाव बुद्धिस्ट फोथायनायफोरनि मोनसे गिदिर फारिलाइ दङ प्रग्राम दङ फुजा दङ आरो बे फुजायाव बिसोरो मानसिनि खर'फोरखौ बाहायो बेखौ लानानै फुजा खालामो होननानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों मोनसे सन्देह खालामदों जेखि जादिया बे जाहैबाय सन्देह खालामनाय मोनसे बाथ्रा नाथाय सोमोनांथावा बेसो जे दिनै मानसिनि जि बेगें दङमोन बे बेगेंखौबो खावनानै लाना थांबाय अनजाग्रा प्रियफोर बे रादाबा सानथामसो आवगायावनो जानाय रादाब दिनैनि रादाब नङा आरो लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों दि बिथांमोना मोनथिहोदों दि प्राय
मण्डलिया मोनथिनायनि 10 दिनसो आवगायावनो खावनानै लांखाबायमोन होननानै बुंदों। खावनाय लोगो लोगोनो मण्डलिनि मानसिफ्रा मोनथिदों बे नङा, नाथाय प्राय 10 दिनसो लाना थांखांनायनि उनावसो मण्डलिनि मानसिया मोनथिदों दि जे बेयाव मानसि जिथु मोदोम दङमोन, सह दङमोन, माने फबनानै दोननाय, बै फबनानै दोनजानाय जिथु बेगेंफोर बे बेगेंफोरा गैलिया होननानै 2020आव फबनाय सासे व्यक्तिनि मोदोम, 2022आव फबनाय सासे व्यक्तिनि बेगेंफोर आरो 2023आव फबनाय 3 व्यक्तिनि बेगेंफोरा सेवनाय मोदोमफोरा गोमानानै थाजोब्बाय होननानै मण्डलिया मोनथिनो मोन्दों। आरो मोनथिनो मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना पुलिसनो खबर होबाय, मण्डलनि बयनोबो खबर होबाय आरो पुलिस बिभागनि मानसिफ्राबो फैनानै नायफैदों होननानै बिथांमोना मोनथिहोदों। आरो लोगोसे भुटान हादोरनि, भुटान रायजोनिबो माखासे दैदेनगिरिफोर, माखासे पुलिसफोरा फैनानै नायफैबावदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि बे हादोराव, जोंनि बे मण्डलिनि व्यक्तिफोरनियाव मा घटना जादों, मा जाथायफोर जादों जों नुगासिनो दङ, मोनथिगासिनो दङ। दिनै बेबायदि सोमोनांथाव आफोद जाथायफोर जादों जेराव जोंनि ख्रिस्टियान मांखरसालिनिफ्राय जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि, बिब' बिनानावफोरनि, जोंनि खुरमा बाहागोफोरनि बेगेंफोराबो गोमानो हमदों। बे बेगेंफोरखौबो सोरबा खावनानै लाना थांदों। जेखिजाया सोर मा जाहोननि थाखाय, मा खामानिनि थाखाय लाना थांदों आं बेखौ बुंनो हानाय नङा, जिहेतु बेखौ नायबिजिरगोना पुलिस बिभागा अलरेडि बिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ। हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे फाइनाल रिजाल्टफोरखौ उनहालागि हैगोन। नाथाय दिनै गोबां मानसिफोरनि गोसोआव गोथै फोथायनायफोरा दं। दिनै मानसि खर', मानसि हारा, मानसि बेगेंफोरखौ लांनानै बायदि तन्त्र मन्त्र फुजा खालामनाय बायदि रोखोमनि खामानिफोरा गोबां धोरोम फोथायनायफोरनियाव दङ। आनखि गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोराबो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ फोथायो, जेरावहाय मानसिनि हारा बेगेंफोरा बायदि खामानि मावनो हायो, सोमोनांथाव खामानि मावनो हायो होननानै बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि फोथायनायफोरबो दङ। हयथ' जानो हागौ जि मण्डलिहा दिनै बेगें हाराफोरा गोमाजाबाय, हयथ' बिथांमोननियाव बेफोर बाथ्राफोरा दङ, गिनाय दङ। नाथाय जेखि जादिया अनजाग्रा प्रियफोर, बे हाराखौ, बेगेंखौ सोर बबेयाव बहा मा खामानियाव बाहायहैदों बेखौ बिथांमोना मोनथिगौ। नाथाय जोंनि मण्डलनि व्यक्तिफोरा, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, जिसुखौ फोथायग्रा व्यक्तिफोरनियाव नंखाय फोथायनाय, गोथै फोथायनाया जेन दा थाथों। जों बेखौ आर'ज खालामनि अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा जेखि खामानि मावनो थाखाय बिसोरनि बेगेंफोरखौ लानानै थांबाय, इसोरा मोनथिगौ, इसोरनि नोजोराव बिसोर थाखोमानानै थानो हायाखै। सानसे बिनि हिसाबखौ बिसोर जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव होनो गोनां जागोन। मानोना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि बारनि थाखाय जोमैयाव फैगोन, बुहुमाव जायफोरा थैनानै थांबाय, थैनानै थांनाय साफ्रोमनि मोदोमा सिखांगोन, साफ्रोमनिबो बेगेंफोरा सिखांगोन आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नियाव गुग्रुबगोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि हिसाब होगोन। आरो बै समाव जायफ्रा बेखौ खावनानै लाना थांदोंमोन, बै समाव बिसोर हिसाब होनो गोनां जागोन। प्रेज द लर्ड, बिसोर हिसाब होनो गोनां जागोन। दिनै हयथ' जाय न'खरफोरनि बै बेगेंफोरा खावजाबाय, स्काल्पफ्रा खावजाबाय, हयथ' न'खरनि बिगोमाफोरा, न'खरनि सुबुंफोरा एसेब्लाबो दुखु मोनदों। आंनि बिब', आंनि बिनानाव, आंनि परियाल, आंनि खुरमा बाहागो, आंनि न'खरनि बेगेंखौबो खावबाय होननानै हयथ' गोबाङा दुखु मोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ, दुखु मोनथावना। नाथाय जायफ्रा खावदों, सानसे जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव हिसाब होनो नांगोन। बे सैथो बाथ्रा। देवब्ला प्रिय अनजाग्राफोर, दिनै गोबां सोमोनांथावना जाथायफोर अनेक रोखोमनि जागासिनो दङ। बेबायदिनो सोमोनांथाव जाथायफोरखौबो नोंथांमोननो मोनथिहोबाय थागोन, आप टु डेट जाना थाबाय थागोन आरो लोगोसे अरायबो आर'जाव नांथाबनानै थागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन, जेराव नोंथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनबाय। थेंक इउ।